Hamren rong sopialong Amrit Brikshya Andolon Suri hinira incorruptly Mega Plantation Drive abaha registration open renewal asai Hamren Central Range achukumar tumpensi sai dengpondo. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dengpen kidamtang Suri hinira inkora kithom bosika chikloni phai nerkeparni Amrit Brikshya Andolon ingpu pondo. Bangso sailong anam ke do thengpi son phoke bra ki thom asamang kang pialong lak sarphu risoi jang aklimang pharatum pen arni siangbong chitia chikloni phai kre troxi suri hinira inkora ki thom arni e pontang long labang solong ni marlia terang school somar lothan bang tea garden workers mate sakatiki NGO SHG lapen chirok togara tumaphan forest department atum akijoi pen thengpi aklim ron ponsi phan troxir kep kireng theklong long Kidam tangan ingkan kichuna kam puthot pining surihinira inkora plipen surihinira inkora phwa bahas tame Assam Chief Minister ke mangalong West Karbenglong MSC constituency sirke bangkangalong Suri trokep athengpi aklim ke ponje phan Hamren Divisional Forest Officer Rajiv Ing tipen pin khat pondo Laso tengpen Hamren Central Range Forest Range Officer Ranger longkam teron lapen ari sangho tum chipiduksi havararat doan inutpen inut thengpi aklim kipa idun pejia phan police station along Amrit Brikshya Andolon warsai kilong dun japan registration lapen renewal phan claim pon bong achuning sona khaksi pining ta ebe Amrit Brikshya Andolon ni Assam angkang along so bang ni tum registration process bang sudi bom no asi registration abang ke ili tum kenang so ran tin ta registration no si ili tum kuri dun de kolong ke ili tum thengpi akijoi pen ili tum kiron abang ta aksik saklo lase antin phana chuni registration ke do abang ku atuma phan aku renewal ka kuri pia phan tuning ri no lapen akimi registration ka na kuri ni phan tuning ri do ili tum da akijoi thengpi pen ili tum ron kon no department na pen ili tum ron kon ko lapen kenang ni tum la so thengpi kilong konji ke ram nang ni tum la nang ni tum arong kate bok kuna man tum VO tang ho self help group kuna man tum center ke do anganwadi center kuna man nang ni tum te bok long sini tum thengpi aro nang khon ko La solong havararat kacheto thek bonlong si West Karbenglong District Commissioner Krishna Barua hinpen akiru pipajir pondo thengpi aklim edet pen me thanga phone mobile app along photo upload nangji la solong puthot ek pair ma ke nam pe aphan aman ki pipen e payment pen thengpi aklim ke epon thuje phan kachuning ri pedopon আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব পেন কাৰ্ড হ'লেও হয় ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'লেও হয় যিকোনো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আইডি হ'লে হৈ যায় আৰু আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিলে আপোনাৰ তাৰপিছত আইডি প্ৰুফ এটা দিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেলত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰাই দিওঁ যিদিনাখন আমাৰ চেপলিং ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব তো সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো দি পেলাই আমাৰ পৰা মানে আপোনাৰ চেপলিং স্ক্ৰীন লৈ যাব পাৰে আৰু registration je phan ke mobile kenang sot ma mobile kenang sot aadhar card Hamren pen Daniel hi Karbinglong live